I pozdrav svima, počeo sam da pravim punkt aparat. Vidite dokle sam stigao. Oko trafova sam namotao žicu 16 kvadrata je, mislim, čekaj. Da je 16 kvadrata, tu sam imao jedino. Dosta debela. Ovo je inače transformator iz mikrotalasne pećnice, neki industrijski, on je malo veći. Evo da ga uporedimo sa transformatorom iz obične mikrotalasne. Ovo je kućni. Vidite razliku. Znači ovo je mnogo jači, ja malo pre sam ga upalio da probam. Pao mi je osigurač. Moram na drugo mjesto, pošto mi je ovdje za radionicu malo osjetljiviji osigurač. Namjerno sam tako stavio. Primer mu je ovdje. 1 ohm. Ovdje je nekih 0,5, tako nešto, to je baš ono jako. Zato sam ga stavio na 1 ohm i vidimo kako sam napravio ovu kao klapnu. Ovdje ću napraviti ručku, ovdje će doći kontaktna sklopka, posle oklop oko svega ovoga. Znači vidite kako sam to uradio. I vjerovatno ću da napravim nožnu papučicu. Sad je već kasno, ono ne mogu više da palim brusilicu, to mislim mogu, ali ono nije u redu zbog komšija. U suštini to je to za prvi video. Na kraju ću sve da ofarbam, ovo lepo, ovo ću da išmirglam. I najvjerovatnije ovaj punkt aparat ide na prodaju. Pošto meni nije potrebno, ono to je većinom potrebno ovim što prava opremu za ribare, one mrežice za feeder, pecanje, hranilice, one. Ovo je, pošto je ovo za nešto jače, znači ovo može bez problema da zapunktuje lim, ovaj 2 mm debljine kao što je ovaj. Nisam ga probao, možda bi mogao da punktuje ove od Banseka testeri, ali to mora da se menjaju alati, ovdje su neki bakarni ovi vrhovi, ovo ću da obradim da malo bolje prijanja. I to je to, vidimo se u drugom delu kad ga završavam.